Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, miszunhapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Munata Hilanaka, Munata Culiacanaka, acá sábado Wihta Cantatinja, Arumtanipsnao Maiko Timpe, Aski Alwakipan, Aski Orokipan, Hichuroj, Take, Humanakataki, Ukamaraki, Hichoroste, Diusampikipine, Sartasipjañani, acá Alwatana. Niawicharumak Samarta Waitanja, Ichaja wakis jarakiwa sartas jañaraki munat hila munat kuliaka maiku timpiwa humanakan hilatama hermanolino portasingtan aka radio tercer éxodo oxatoque diosan aronakapa apanisina ukamaste diosaja humanakaro la generosa bendichispan akalwatana Dios aukiu hakanchuraskisto Upan gracia patwa ma urumpis kantatishktan. Dios pagaratapan, yupay chatarakipan, binyayan pataki. Ukamaste, take kitinagatech siempre istapje, aka Diosan aronakapa, aka radio toque, upanakaroja, siempre peniwa arum tawaitan, Señor Jesucristo sotiparo. Umahilata kunapachatej istatah Diosan arupa hachak kusisinya nitawa. Ukamao Diosana santo libro pan kailkat katasi. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 ukawahanasiwa. Kusisinya niwa aka libro literinakah, ¿no? Santa Biblia literinakah. Kusisinya niwa aka Diosan arupa isterinakah, gloria al Señor. Ukamaja, walikipene humaja, istata, Diosan arupa. Kusisinya nitawa, porque Diosan arupaja, viñay hakanyawa. Aneu cualquier hakin arup hamakite. Diosan arupaja, viñay hakanyaponiwa, viñay hakain tanta, viñay hakain uma, gloria a Dios. Ukamaja, take kitinagateja Perú lugaranza, Argentina, Brasil, ukampe lugaranakan istichisto, acá Bolivia oraquena, diferentes departamentos, campo chakanakana, take ukahilana kuyakanakaroa, arum tuaitan mayampis. Acá programaste wakistatawa, take aymar lajra para el tasiri hilanakataki kuyakanakataki. Ukamaja Dios bendice panaya, Allah pach Dios auquero, oración toja que esta señane, ukatawa, Dios anaronacapa, para el tasiñane, humanacampe. Señor Jesucristo, Dios pagará posmao akalwatana, umaj monasuñam toque, más y manampis, mis chuyasipkista. Señor ma alwampis, cantatiasipkista, ukatwa humaroj, Dios pagaransma, acá radio tpacha. Humao permitista, acá radio tpacha, arona kama, arsuña. Take aymar lajra para el tasere, hilanakataki, kuyakanakataki. Señor, kun hachas munasiñamaja. Human munasiñamaja, sinti hachaponiwa. Alajpacha capaz lorire, Señor Jesucristo, que tiene cateja a caoranja, istapje, a radio tercer éxodo, umaj bendista magone camaro.
De repente uka esterinak taipin usutanakas utjarakispa. Aniu faltkarakit usunyanakaj kahanchinja. Señor humatawa qolleripaja. Akaurasan humaj amparamampe uka suma. Komara esteri amparamampe lokat awayam uka usutanakar. Señor ukat usutaja qollatani. Padre Santo humajstawa nayatwa human qollerimaj. Gloria a Dios. Ukamaste akalwatan Señor Jesucristo. Chimanaka, amuyonaka, histart abjeta, akasuma, bendicionama katokanyataki. Human aronaka maha, hacha bendicionaponiu. Take creyentina alma pataki. Aronaka maha take humaro iyaw serena katakiwa. Ukamarakiwa kitinakatek todavía. Kanera humar katoktam, jesperi pata. Hupana katakisa karuna kamah ma khanhamao khanatataski. Umah uka kholoji manak leqenta. Kau kachakanakan kaskis todavía human ahlito nekamaha. Uka ahlito nekamao faltaski cuerpo manja. Uka tao todavía. Uka arrebatamiento. Uka rapto uka hanera luraskite. Ukam pestatay akaruna kam portayam kau kachakanakantej human hatamaj ajlitanakaj hanera kamondoh kailki ukat pachuthi hupanakaj istapjanyapataki ukatste cuerpo maro mantjanyapataki. Señor Jesucristo akalwatan ukamsasam maitasma yanapt itaya bendistam kaukir hilanaka Kaukir kuyakanakatej ernakt apje akarradion wale alwat. Bendist am hilata David. Ukamarake Alan. Bendist arakim Carlos. Ukapas parake bendist am Señor Daniela. Joana. Beatriz. Take hupanakaro. Hupanakawa akarradja apnakt apje Señor Jesucristo. Ukamaste. Yanapt rakit nayarosa. Akakollaranunakam Arsuña, akakollaranunakam Litaña, taqiwanakamataki. Ukamsasamait asma, Jesucristo, Santo, bendito sutimaro, ukamapan Señor. Amén. Dios bendispa. Ukamaja, munathila, munatkullaka, Santa Biblia, abstaserakiñani. Umaha ma lapis ma cuadernos ma ojos katurakim ukaro kayakak asirakit akatekstunaka ukat humaha mayampisa litas katawa uñaki pas katawa porque chorok taki krienten uthaponiu aka Santa Biblia ve ukan kaskiwa Diosan aruna kapaj ukat mayaw hanak kayaktata castellano nosiva. Escudriñad las escrituras, parece que en ella tenéis vida. ¿Ve? Uñaki papham kailkatanaka si Diosaj. Parece que ukanao humanakatekjotji viñay hakañaj. Gloria a Dios. Ukamaja, paseritua parltastanja, intej niau mistzonje, augatimat. Ya salido el sol. Kunja sumas. Kunja ukaj nos parcayas. Intej por primera vez akachamak munduro kanatatanja kao kakosisiñans. Amachinakas kosisipjanwa. Chochnya alinakas yasta kocherasipjanwa. Takeni poniu kocherasipjana kunapachatej por primera vez. Uka intej mischonewayana kanatatanina uka pachaj. Ay ukat paltasisktanja. Porque pa kasta inti uti uka uyatiñama. Anchina mayaj inti. Ukaj hanchiro akanchuri hanchir hunturtaye hanche kokanakaro usistaye hakanchuri. Gloria a Dios.
Pero ma entisti almarua choraraki hakaña, almarua jantaraki, almarua usisi, gloria a Dios. Ukamaja pasirek paltasiwaitanwa, ukatimat kaltanja akalwatans continuut askeñani, ukatakiste litas ñaniwa Evangelio de Marcos, con jamás pasere programan litas tanja, ukapaspao litas erequiñani, capítulo 16, versículos 1 y versículos 2, ukapa versículo naka, castellano ja akamsa sawa kayaktat. Y cómo pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol. Gloria a Dios, ya salido el sol. Diosaj, yupaychatapan. Makal katampi muntan litasiwayaña, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 12. Ukitanja, akamsarakiwa, castellan la granja. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Gloria a Dios. Kamsatainas Jesucristo hakaujanja. Upak sawayiwa nayatwa akamundun khanapaj. Nayatwa. Chititej nayar arkitoja. Haniu chamakan sarnaj kanit. Hanukaste hakir khanaponiwa upanj utjani. Uka hakir khananpinwa upaj sarnakasini. Gloria a Dios. Dios kamak bendispan akakollana arunakarro. Ukamasti monat amigo, monat hila, monat kuliaka. Atención ay usktam. Porque atención istañaneja, hau kapachawa bendisitañani. Respetompe istañani yosanarunakapa ukawa almasaj. Wali kosisit mangkatasini yosanarunakapa. Chamañtasini. Ukat almasaja wali chamanchata hekatasini. Supayampi nutasiñataki. Porque hiwasaja campo de batalla ukangtano. Kaksañ maneja hachan no wasiwa nutasiktana. Akatukuy timpon. Kisa. Y si teja no astan hachan no wasiwi, hiwasaj almanja chamañs tataña sao. Ani wasak hanchi arman camp no wasktante. Ani amparnak mokost asesas no wasktante. Ani chamasampe. Anu kaja hiwasaja yusan chamapampe. Yosan arupampe porque uka yosan arupawa ma espadar uintataj. Ve, espadar uintat. Yosan arupa kun hakusiñas. Ukamaja aka qoyan arunaka wal istam hila kuyak. Almama takiwa, humata kiwa, creyente hila, creyente kuyaka, creyente waina, creyente tabaco. Aniu makpen kasi niya makit, askara niya makit, mas bin kuchisi niya mau, kusisi niya mau, yosan arunakapa. Kuna pa chatek istataw ka pa chak.
Porque acaro nakakiu humaroj almaman chamanchata bendicita. Acaro nakakiu almamaroj istapiani. Isa. Ukamajkunja askisa respetompe y ausañampe yosanar nakapistañaj. Ukamajleita si waitano akapaka el kata San Marcos kamarake Evangelio de Juan. San Marcos libronja parchistoa ma kauka warminakawa semana kalta oro primer día ukaj domingo vilta cantate kunapachate Jesucristo cruzan chakatata Jeohasin hanchina sepultata hataina viernes aipo sábado jornala y domingo niaponuyas intej halsosincana ukaora sawa niaponim intej yastuka kollo unistanina mistanina hanchin intej natural inteja ayuka orar jamawa Jesucristo espiritual inte espiritual kana almar hakatatair kanaj sepulturat mistanirakin. Gloria a Dios. Con cocinas. Ukamaja, uka resurrección hakatatañ alwaja. Pa intiu mistanin. Walwalista. Pa inti, pa kanao mistanin. Mayaja, hanchi inti. Hanchir hakanchuranyataki. Hanchir kuchirayanyataki. Hanchir junturayanyataki. Mayasti mistanirakinwa espiritual inte ukaste Jesucristo kaukatsupak mistanin sepulturat mistanin sepulturat upak hiwaro atiphanin sepulturaro atiphan ukatupaja hanchinti tsipansa ukampi chamaniwa mistanin ukaha chakalsa sepultura histantatakan ukakalsa inakwaliutana sepultur punkun guardianakaj uparo celosamente imapjanja uka guardianakas orakero libertana. Gloria al Señor, porque almaro hakairi intiwa sepulturat mistanina. Leitawaitano a San Juan capítulo 8 kan ninkaraj. Kamsis diusaja nayatua akapacha kanajsiu. Gloria al Señor. Inteja Señor Jesucristo lo representará aquí. Anchi inteja. Pero verdadero intisti hupaskiwa. Gloria a Dios. Aniteja ka hanchin intejo tikaspaja. Aniu hakanya hotikaspat. Uka intiwa untutatayah orak. Porque orak hanja walja hata similla nakauti. Ukat intij hanjate awasiros por hataraki yast intij pututay hayukatawa chohnya alenakaj ukatsa misturti. Chohnya kokanakas. Mosqa fruta achurinakas. Kasuma alinakas. Gloria a Dios. Hakim pachao untort astan walisum. Uyuanakas kamaraki. Ukamaj inteja wale hacha beneficio apani acá hanchitaki. Es hayu kamarakiwa Señor Jesucristo sepulturat domingo alwa upaj mistani waeje o ma hacha chamani poderoso intiro intata hakaña churañataki almamaro
almamaro wale suma juntuta tayañataki. Gloria a Dios. Acá tukuy tiempon hakasi waitanwa, acá qip edad de la iglesia. La Odisea ukan hakastanja. La Odisea iglesian hakasitas laikuste, Diosan arupaja acá tiempo taquej. Acá tiempo iglesia nakatakej Dios axiwa. Arupan Apocalipsis 3 ukan. Apocalipsis 3 leit ata versículo 1 katnera katar kan kaskiwa. Diosan arupaj la Odisea tiempo taki. Ichuru tiempo taki, acá tukuy tiempo taki. Kamsisa aniwa tayaktasa ni junto uktasa. Anong kalyapitaw? Yapitam laikuwa la kahatja wakakno kuma siw. Un kaukah yakiskayas. Yusah wakakno kuni. Kititeja yapik. Kititejni tayakis ni juntukis. Unampera juntuk tañanist. Solamente evangelio Diosan aropampewa junto tañajoti almasanja. Kisa monat hila monat kuliaka. Ukatapi para asiktanja intejniao mistzonje. Hanio solamente hanchi intikit utike. Hanu kahot harakiwa espiritual inti. Espiritual khana. Uka khanawa almaroh junto tatai, gloria a Dios. Cualquier almate khane, uka khana, espiritual inti, han katohke, han reconozke. Entonces upah kala taisutao, ya pira kiwe. Ya pitam lai kunayah wakak no koma si Diosah. Miri kamsi sa kauhanja. Evangelio de Juan, capítulo 1. Ukauhitan li añani. Akam sa sao se kauhanja. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. En él estaba la vida. Dit para las que espiritual en ti, Señor Jesucristo. Pahma intihamawa, hiwatanak taipit, hakatataña pa Pascua alwah, mitzunje. Chekpacha atipjas, sepulturus kalt untaway. Upah hiwarosa kal atipjaniway. Ukatupah kankiri. Indit si pansukam kankiri espiritualmente. Mahacha beneficio apani. Take Diosan wana kapataki. Haniteja uka intej mitzunki sepulturata. Haniteja uka Jesucristo hiwaros atipki. Haniteja paja sepulturaros atipki. Kunaki kasapan hiwasata. Gloria a Dios. Upau atipki. Upau ma intihama. Hakatatay alwah. Mitzuniway. Ukatwa palt asistan. Intej. Niao mitzunj, ya ha salido el sol, gloria a Dios. Akan Dios anaropaj sarakisa, en él o kaksan moneja Dios ankanwa hakanyaj. Uka hakanyawa, chik pachapini, hakir kanan take hakinagataki. Chitin suka hakany kanaj, uka hakany intej. Almar junto tatayiri, almar haka tatayiri. Itis kansa,
Señor Jesucristo. Esa, Señor Jesucristo. Ukatwa kuchistanj, kosistanj. Ya kaujan hasarakiwa kam. A ver, lita se mañaniwa. Ukambio sanaruna kapa. Qillqtatarakiwa. Yosan aruna kapanja. Wal importante arunak. A ver, Oañani. Evangelio de Juan, capítulo 3. Ukawhanja akamsasao qillqtataraki yosan aruna kapaj. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condición porque la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Gloria a Dios. Unjamos karunagas. Munat hila munat kuyak. Kitina kate hanwal lurki. Kitina kate ha. Kuntek diosar han agrat ukanak luri. Han wali ubranaka. Han aski lurawinaka. Upanaka ha akan dios narupaksiwa unyisi puniu kanaroh. Maron resnawa unyisi puniwa uka espiritual indiroh. Espiritual indiste Señor Jesucristo. Upawa domingo vilta cantate. Natural intimchica sepulturat. Mistane kangiri. Taque chamacanque. Chitinacate chamacana. Kuneiman. Hanwale. Loravenacan katasipke. Upanakah katoka panyapatake. Ma hacha beneficio. Aka Jesucristo espiritual inditoque. Ukampisakan Dios naruna kapaksiwa. Ukasuma intisti, ukasuma kanaste akamunduro kanhatani. Ukampis wal kahakinakawa. Han munapkit uka intiroh. Upanakah masbin. Munaphewa chamakana sarnakanya. Ukasuma kanana sarnakany sipatsa. Upanakah antisas walwa munaphe deseaphe chamakan sarnakanya hakanya. Kunalay koteh lorawi nakapah hanwali nakaponiw. Ukat upanakah chamakan sarnakany munaphe. Kun kaukah lakisinyas. Munat amigo. Humah kunapach kamis chamakan sarnakaskata. Kunapach kam sa humaha. Chamakan kal almamas tamuchuta. Akaskata. Intech niyaw mis tsunje. Humah uka kanaro yutham. Uka kanaw hakatatayani. Kuman hiwanchikiri almama. Uka espiritual inti, Señor Jesucristo. Ukawa hakatatayani. Uka tumaha aske. Lorawinaka. Lorjata. Hanana. Aske lorawinak lorjata. Uka Dios ahomar bendicita. Pero si te dejan ukamakane.
ch'amakan kisarnaqasqa ukhaqa hiwaña rukipuni purisma ukampis Señor Jesucristoqa hiwatanak taypituwa ma inti tuk'ampi poderoso wali ch'amani qankiri uka domingo alwaja mistaniway almamaru hakanchurañataki almamaj viñay hakañañapataki humaj uka qanan sarnaqasinqa chiqpachapini untiq Dios aroj agradki ukanaka lurañ yate qasma enemigo moros munas khasma kumaro hanwali kuna luriros munas khasma orarapisma hisa ukalakat mistki hanwala ironak ukas wali sumalyam aronak mist khaspa solamente Kanaro utjata akasuma espiritual inti kanaro humaj juntota tasjat almamana ukaki utaqi ukanak jalorasma porque akan khlit awaitanwa wal haqina kauhan munkiti kanana sarnaqanja haqina kaja yachat sipansa warmit sipansa solamente panakaj munapjewa ch'amakan sarnaqaña kunalaykotej lorawina kapauhan walikiti ukato panakaj munapje ch'amakan sarnaqaña. Gloria al Señor. Ukampis tisiwakanja taqi kitinakatej ukahan walinakaro uñisipki taqi ukahan wali obranakaro uñisipki ukanakaste hanan punwa sarnaqasipjeja upanakaja hanan pinwa hakasipjej k'uchisipjej unalaykutej lurawinakapaja askiponiw Dios nerakatanja. Gloria al Señor. Dios aj bendispa. Ukamaste munat hila munat kulyaka intij ukatakipi mistanjej hiwat almaro hakatatayjañataki q'ala thanukuta almaro unt'utatayjañataki porque acá mundo enteronquiwa Diosan hatapaj Diosan wonekapaj q'ala thamachata q'ala ch'amakana pero kunapachateja uka inti jalsonje uka inti qanampiwa Diosana wonekapaja hakatatjtan ukatwa ch'amakatj mistunjtan Diosan qanaparo. Gloria al Señor. Kun hakosisqueyas Diosan qanapan hakasiñaj munat hila munat kulyaka kun hamatej paserej litastan Génesis capítulo 1 kanja qaltan hakawraqej total ch'amakan wasariksan sitej ch'amakachinja q'al hiwat hamano akaoraqej ani utkanta kañaj ukhamakiriro Diosaja qhanutj pansataynukat qhanaja utji ikunapachatej qhanaja utjej o taqiniw usisipjana k'uchirasipjana porque qhanaja usisinpunchuri usisiapuniwa ukasuma qhanaja uka inti qhanajanchinja wali sumpunwa unt'urt'i aqin cuerpo parro uywana carro hamach'ina carro qoqana carro taqitakiw beneficio uka intin qhanapaj ay ukamarakiwa Jesucristo intin qhanapaja
tamuchuta hakin alma pataki wala hacha beneficio. Además uka Jesucristo na kanapaste hakanya wiñe hakanya kanawa. Gloria a Dios. Katwa Dios akseja chiteteja nayaro arkitan ukaja haniu chamakan sarnak kanite. Anu kaste hakanya kanan pino hupaj sarnak ashani. Gloria a Dios. Un hakosisiñas munat hila munat kuyak. Dios ako kamak bendispan. Ukampi paltash niwa, pero estaba ñani ocho ma alabanza. A ver, gilata técnico. Ma ocho, yupay chave, acá radio toque, yupay estaba ñani diosar. Dios ako kamak bendispan. Sarakistua, Nayaru Hutapha, Take Hatanaka, Hathatanaka, Nayawa Samarayapam. Gloria al Señor. Kun Jasumas, Ukayupay Chabej,
Kisa Jesucristo nakiu uti omachasiña uka qollan wilapakiwa uchat hareqasñatakij uti uka Jesucriston wilapakiwa haqin almapja uka haqin q'año almapja t'aqsaqi ukat tukuy hanq'uk nuruintata ukat uka almaja hakas Criston hanapan is kun hasumas Jesucriston hanapan akasiñaj porque uka qanankiwa viña yakaña porque Jesucristoja espiritual intiro intatawa ukat paltasisktanja intij niyaw istsonje niyaw muy kayatante akaparte kayo katanak todavía kaj imantatano isa pero hakatatan alwaja pa intipi mitsunitainaj mayasti akan natural inti kaukir intitij sapal watanak kayasta mitsuni al sotokit alanta toker halant kharaki hasta kiporoh mista singarakwam continuas ktan hanisha pero uka hanchi intija hanchiroa beneficio churi uka inti tokewa akanyah kaurakin uti uka inti watake chohnyana karos alitatai porque uka intiwa pututai orakeros untotatai uka chamak mankanki uka airuna casa chohnyali na casa yasto panakaj kuchira sipji ukat uñutata sipji chohnyata tapji gloria a Dios hamachina casa uka suma inti qanampej wali kuchira sipji uywas kumaraki aqis kumaraki ve qawqa hacha beneficios kumaj anchi intej anchi taki cuerpo taki pero ya timhila kuyaka Jesucristoja hakatatan alwaja kupaj inti tukampi chamampi hanatati aka orakan espiritualmente aka inasana muy chuk inas tal vez umakuint choras kistat porque ukakamaha hakin almapaha presioneronwa akin almapaha chamakan kunayman vision tukatanwa akin almapaha hiwan chamakaru nuktatanwa porque qailtat pacha diosaj kunapachate adan iwaj uchar halanta wayjeja yast ukatao taqe raza humana tanto hanchina tanto ajayona yast hiwañar nuktata pero Jesucristuna sepulturat mistanita paste ma intis halsun gaspa ukaruintatawa espiritual akin alma pataki más que todo diosano wana kapataki may ninakaknya saniwa kititehan simentiki aklita kwanakah hani amoy kitani intint kanite ukati choro wal haniu onyisi aka evangelioro una pachatek mainek onyisi evangelioroja entonces onyisiu kanaro onyisiu uka espiritual indiro animun kite uka espiritual intina kantatanya hakanchuratanya almapana unat hila monat kuyaka kaukir hanchi intitej sapurro inti halsot halsosinki uka intej ma orua chamak tawayjani
Dios na rupan kumakil katao. Chamak taway kaniwa. Esa. Kaltaniwa ukat tukuya kiniwa. Pero kaukir intiteh. Hakatatan alwaj sipulturat mistanki. Señor Jesucristo, hiwar atipjasa, sipulturar atipjasa. Upah kamsisa, kaya Apocalipsis, último libro, Nuevo Testamento kanja, akamao kailaktata, Dios na ron kapah. Ukaparte, lita sirexnawa, akalwatan, mahmaktaktasim, Apocalipsis, capítulo 1. Ukan hasiw akama, Dios na ron kapah. Versículos 17 ukat na katar. Apocalipsis 1, verso 17 ukat na katar o castellano akamsiwa. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, Walista, el que vivo, he sido muerto, y aquí que vivo por siglo de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Gloria al Señor. Kun Jacosiskeyas. Señor Jesucristo, espiritual ente, espiritual kana. Hiwan chamakan ki uka almanakaro hakan churire kana. Hakatatan alwah mistan sepulturata. Llave na kasaptata. Nayan ang parahangkiw siwa. Akan uka sepultura infierno llavisa, hiwanya llavisa. Gloria a Dios. Kamstas munat hila munat kuyak. Supaya piu ka llavinak katunja. Pero Dios aja, viernes ay putja, supayan dominio ka makimanchejo ka Pedro libron para listo, almas encarceladas. Ukabajaro paj puriway mantaway, mientras cuerpo paj sepulturan gaski. Pero Jesucristo te supayan dominio pa kwa quinta dimensión ukaropuri. Ukatwa Dios aj chamapampi, supayan amparapat aparani, iwain llave, infierno sepulcro llave, ukatopaj atiptere mistane. Domingo wilta kantatej, ainchintej mistan keja, uka oraraki viastopaj, mistanra. Como siwa San Marcos Librón, ya ha salido el sol. ¿Eh? Uka orasa uka pawar minakaj sepulturar wales suma kapkir kolyanaka, Kristun ko ipaparwar hat anyataki, upanakaj sarasipkan. Kuna pachatechni hanchintej mistsun hanok, pero sepulturaja ukchain kamaj yasta chusaki hanwa. Jesucristo hanchintim chikawa upaj mistaneraki sepulturata atiptiri hiwan llavis aptata ukamaraki sepultur infierno llavis aptata. Gloria a Dios. Anito kat kuchista kuchisinya sawa. Jesucristo atip hawayjej. Hupawa hakatataway hiwatanak taipit ukat hiwasanaka hakatatarkiñanej. Porque hupa ukat hakist araway. Ukat Dios anarupan kailkat nairakatja Kristunkir hibirinakaw haktapjani. Glorioso glorificat cuerpuni. Chitinakatej ukurkam hakas keñaneja. Macheptanwa cambiatara kiñani. Glorificata
glorioso cuerponi. Iwataypit haktiyo pa nakampi, hakas kiri nakamachem tan transformatak o kanakampi tan taist asisin ka. Rapton aptatakan niya. Arrebatamiento kan. Kun kakosis kaya sukah. Munat hila munat kulyaka. O katapi hichoro huakisieja, Señor Jesucristo. Dios pagaraña. Arcaña. Jesucristo kau kachakan parlanya. Porque ukau evangelio. Evangelio san moniwa ma suma aski yatiawi. Una rekipa chuka aski yatiavist. Intiu. Mischunje. Hiwan chamakah atip hatawa. Takit Diosan wanakapa. Hiwan chamakan kapkan ukanakahichaha hakanya niya hiwa upanakaha huntotat hiwa Jesucriston haktawi pampi. Diyosa kalawatapan. Kau kahacha beneficios Diyosa kapani haktawi pampi. Isa. Ukamahwakisiwa. Uka kanan agashanya. Uka Jesucriston kanapan sarna kashanya. Munat amigo, munat hila, umahuka kanang tati, aymar parul asiri hila kulyaka, humatakiwa ka programah, humatakiwa ka Diyos naroon nagapah, aymar lahrat. Unay man lahra na kawa ka mundon hothin. Pero Dios aja, gracia toque, kuya pa isinya toque, munarakiw arupah, arsutanya pa, aka aymar lahra toque. Take aymar lahra parul asiri hila na kulyaka nagataki. Posisinya waniche? O kasuma intih mistaniwaeje Jesucristo almarro akanchor Cristo kochiraya Cristo takich amakan kana ukadiosan wana kapah hakatatje hichaha aka kanana hekatastan ukatwa diosoroh koistastan ukatwa huparoh Diyos pagartan. Uka kanan wa hijak unya tatasaktan kau kang kayatans. Nyeket lorat Diyos anakaro, kalat lorat Diyos anakaro, istukot lorat Diyos anakaro, chamakan ukachi Diyosah. Ukachi hakan jurireksas sirbis kayatan. Iski chamakan kayatan. Pero siya intiw ni halsun, monat amigo, monat hila, entonces vas a kuka kanan, unya tatas kanya sao, parak kanya sao. Kau quieres verdadero Diosah. Más apakiw ka Diosah oti. Señor Jesucristo. Kis, upahakir arua. Aka mensaje, aka kolyan mensaje, arsuniway, ma profeta toke aka timpuna. Intih niyaw halsunje. Haniw chamakan sar na kanya hiti. Malak ko nagaotiyah ni siya, chamakan. Chamakan kiw panagah. Akay mo na ba? Porque ukaw natural sa bah. Kana ko panagaroh. Huy kitayo na iraps. Kana ko panagaroh. Hiwayas pao. ¿Sí? Pero Dios ang kiri nakasti. Hermano. Kanatha, Juanu kaha, chamagatha, kanaro miston hatatan. Kites verdadero kanaha indija, Señor Jesucristo. Evangelio, arropa. Gloria a Dios. Ukatwa kuchistana. Ukatwa Señor Jesucristo rojo. Anpachasisa. Kunaskaw kisutpan. Iwasaha arkasktan. Akakanan han. Dios aksara kisa nayar arkireh kanan boniu akasini.
Acá taqueja, kanquir taquiwa. Pero kaya mundo taquisti, iwain taquira kiwa, chamaca taquiwa. Uka taquej, ukanja, ya está. Nuarasiski, chahwaski, hiwayasiski, etc. Kunayman, hanwalinak, luranyan. Kunayman, hiwat yusanakar yupay chinyan. Kunat kunay ko chamacan kaphiwa. Claro, hanchin inte hanjatas que piu, hanchiro beneficio chech. Pero acá Jesucristo en haktabi pawa importante, uka verdadero intej almaro hakan churiri. Uka to palta siktani wasak intej niyaw halson, ya ha salido el sol. Anchakit humak intient ta monat hila monat kulyaka. Anchakit humatakir intej halson ki. Chikaponit humatakir kulyaka hila halson ke inteja. Uka kana humar huntoraytam almamaro kusisinya pani hakanya pani humataki. Yo no sé. Como ukayat. Pero nayata kih intih halson geo. Haniu hanchi inti. Kwa hanchi inti ha claro sapalo halsusin kwa hanchiro beneficio Jesucristo ha mas sapakotiu. Hakatatanyalwa domingo cantate halsoniway intihama. Sepulturat mistaniway, gloria a Dios. Ukaw hakan apani, viñay hakaña, ukaw viñay hakan tanta, ukaw alman kanapaj. Gloria a Dios. Ukat tratasi. Ya ha salido el sol. Integniao mistonje. Dios ako kamaj bendispan, unat hila, unat kulyaka. Uranakaj porin geo kamaja. Akakama paltasueñani. Y jutiri sawadonwa. Continuo tas kenyani. Kama karor domingo humanakaha ni armasip khatat istaña akapais pa arstat predictat arunakaha repit atas kaniu. Kamas de Dios mediante Dios ateja permitis kistan hakan churas kistan hutir sábado kutas inganyani hukampe akatemat par asiri. Ukamah Dios ak bendis panaya askin istaptaha humanakaha Dios pagar tatap tao. Dios ampiki kamaha humanakan hilatam hermano Lino sasao saniwayapsma. Hutir kama Dios ampiquilla. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.